Znači, Hrvatska je razvila jedan proizvod mete se, dve reči moraju biti. Hit mora biti jako da se brzo pamti. I mi ga sad možemo napraviti. Gospod s bradom belom, recite jednu reč. Pijetao. Kako? Pijetao. Koliko? Pijetao, znao sam. Ko o čemu, on o kurecu. Tipičan naš čovjek. U džepu drži ruku, misli na kaj, na pježa. Kaj gospod, znači, kak ste rekli? Kokot. Kokoš. Kokot. Kokot. Jel pesma treba biti vesela ili tužna? Vesela. Vesela. Dobro. Tempo je u redu. Kokot. Još fali druga reč. Vi gospođo u crvenom džemperu s belim ovim, imate ovakve ruke. Kokot, kaj djela? Gled njega. O čemu on? Vi to normalno predlažete. Znači, pjesma mora imati brzi ritam i mora biti kratka. Ajmo, brže. Kokot. I vi, gospođo, samo čekajte, čujem, gospođo. Recite koja je reč druga. Aha. Tipična Hrvatica. Ko će koga, nek svoj svoga. Nek ona. Čuvajte se ove vaše prijateljice, jer ona bu vas gurnula u govna kad vam je najteže. Znate ono, uvijek su sa mnom bili najbolji prijatelji, mršavi i kaj nema. Razumijete, onda ja mu dam pola sendviča, ja mu dam pola love, ja mu dam, napišem mu i, razumijete, i poslije eno ga u Saboru ne poznane.